kumdang ladang achun thiltampi an umjong le adia 2025 kumahin hichi thil su hi agim nei di sat ai lowale akilang di sat danin a umen hichi chu ipi ham itiale hin scammer ho na to na hi hi scammer ho in lam chom achi na thip na amang chain numei yong alhem win pasal yong alhem win te si upa nu naw ai lowale numei chapang hitia chu koi macha dim lowa awang sipa pa chun hitabang amaho kichep nahi atu kha jing ahi hichi scammer ho kichep nahi ipi ham itia le hin media ai lowale social media ho ahin na satan atong win versana mi bank account ai lowa ATM hopo achomovin ane guthe win chuteng ta le mi khat Facebook account, Instagram, chatting ta la Twitter, Telegram, zat chom account ho ajong hin. Hack abol num abol thewin, sum beng ho ane gu num ane gu thewin. Hit china dinga chun mi a hem win, lam chomin na atong win hi. Ai lo vale video khat la khat kika a. Numei khat la pasal khat kika video, zat chom apalo. Video kola ki ho na. Numei khadim pasal khat video call ahin bola azolon tingla hichi numei nu chu scammer ho ana hinom hitia lam choma sumlo na za chom kirap la na hi tampi awmin hichi kirap la na hin kuima adim po in atamzo adia sex lang ahin mitampi alalu ne nei pastor ho jang adim po in reverend ho adim po in alalu rovin chuting tal adang dang hobung lam ka hian lang tagaw mi ta gyal hojong hitabang ho hin nasaten ana to uji na hi hi chu ho chu tuni kho hi scammer ho na to na chungchanga ichi thei na diu hi apoi modan tuni kho hin holim na ana bol hitin hi chi hello wa thil poi mo hi in kho wa thil hung ding thil hi en nang chu mi ta san pen jong na hi mai thei ai wang na chi thei lo wa le ve kha ting hi scammer ho a ko na hi men se na len ta chan na hung thun thei na ding lampi awmin hi chu ko na hi ikidal hin diu angai na hi hi chi a hen hi chi scammer ho zo hin e hon zo ikchip na di oi hi chi a he ana to ho hi he thim diu i zo diu e hon zo amo kichip na inei na lai di oi hi chi chung chang a hin sunom ta pu thanglam manlun independent freelance writer in ama in hi chi chung chan na saten holim na ana bolin hi chi to kitu a e holim diu hintin chuteng ta le lam choma experience ho jong ita lang diu nanginong tampi na to kha te ding ka ta sani aji chu egam sungwa hitabang nat na hi alang he jingin hi chi ho hi e hon atha ba e chi thina diwa enangai ke diwa he tulain scammer hon ai mangcha a na ato naw banei cha hi aban hin ang khang to jingin hi chi mi tampi aching thei ta jong alhem la jawin hi chi e ho in itabang hamti inavet di ohi akhat na pena hin reverse photo subs or reverse image subs kiti hi chi khan to na to kelhanin nupi upa nunga golang koizo sin Facebook account ikon so ke na hi Facebook alo vale FB profile picture ai lo le FB a photo upload ki bol ha akon scammer hon lim ala sonon hisi lim photo ha akon chun profile details zo si ai mangchan a hol do theyu nahi chuki hulovin phone number gein a hol do theyu ni hisi chu scammer hon na sat dan a khat na ai le voice clone hisi voice clone hi phone number ala do tingu le mi to na ke ho na zo si a chin diu na ke nai pi pen le na ngai lut pen head do ding ago di oi na ngai lut pen a head do zo tingu le ama o chu aman cha owa sum a hin thum di oi na ngai lut pen na chanu ham na chapa ai lo le na gol pa o a again theina a hin se ya sum a hin thum ting bailam ta hlepna na la lu ding ai ta nei tuni chanin te lo wale tuni chan ge hin scammers hon ai mangchan pau 30 in mi a hliam tawin hitia chu za choma sumla pai hian lang mi man thanai lampi agong win ai mangcha en pau som thumlang hi amang ta ve ti thulu chun akimo nei pau som thum sunga hi e ho pau azaw ding ta sanwang awum kit po in a hin zaw pon ti ti alungmunga the ai po ni aji chu scammers ho
nakit tu kha hi le voice clone abol jing thei wa hi hi ja chu ching thei ta phone man cha ding angai na hi abana phishing link ti chu na sum gu na dinga link ki sim ti nai job vacancy link business advertisement link ai lo le fake email link adang dang chuteng ta le hitabang link ho chu log in na bol kha hi le na bank details zo si abona akila do di wa hitan chukyu hilova na ATM card number geya ala do di oi aji chun na bank account a ATM card number hi chi hi isu akibol ti a kichi ding tampi hom ding hi chi wa ko nai ichi theu anga ye abana hin fake UPI and QR code scams tulai hin nunga hoi ta le golang hoi ta mangchan scammers on mi a themu nai ke yong gin cha lovin South Korea nunga hoi sia khanin FB friend request e hin bolin ken jong accept ka ga bolin a hile message ahong leng lut pai jingin darling how are you a hin ti nai mi hope pi dan so na phat som khat ka ki text pin hile US Army a na tong ka hin duty a compare hi sum ka nei tapon ka phone validity ki chiding a hitai please recharge nei ball pin only $1 bo a hi in ti ne recharge ball na ding link na hin thot inge atin hi chun ken jong scammer hi ding ka het ja chan block ka ball nei hi ti a hi UPI link ai lo le QR code mangcha mi bank details so ala do ji wa hi abana impersonation scam kiti khat om ken hi chi het kha lo mi video call na la an na kyo pi a hi le kang ta na lim capture a ball de wa hi hi chi na lim chu opposite sex ti chu numei na hi le pasal na ket lim to pasal na hi le numei na ket lim to thang hoi ta na lima a hin sim do de hi hi chi lim ho chu na hin thot de wa hi hi chi lim ho hi a viral ding na de lo le sum hi zat nei hin pin a chu ti lo le ka viral sa ding a hi tia na hin gi di oi tal lo wa kol na hin bol diu na tong man lo wa na koi diu naw na lung thim nom thei lo ding ai thei da au men tin lang pam sum pi jong la chon anga ti lo wa athum jing di oi a chai na tin na phone na sim card chu na pai mang nom jing ding ai hi chi ja hi ichi theu athu pin he abana hin malicious apps kiti khat tu lai hin online shopping i ha bol tawin hito kelhon chan scammers on online shopping apps tha ase movin hi hitabang apps na ki download a naman cha kha hi le na details zo sile na sum akigu deu a hin hi chang si hi tu a scammers on mi alep naw lam pi ho chu a hi nei chuteng ta le adang danga iga ta lang kit no mo chu isai ma bang abul langa Facebook profile picture le upload picture ho hichi isum ama apat na isuma sa hin isai ovin FB profile picture le upload ki bol ho akon ema personal details so a hol do the veti isai ovin hichi a chu ki sat a Facebook manda ding ti na jong a hi po in kichi theding ti na zo ai lima kon ipp a bol ham ti ho hi aban bana hin ga vikit lew hen Phishing and romance games kiti khat Facebook akon lim ala do ho mangcha a nang mina fake account a khon diu e hola common lo dating apps ai lo le gaming apps an lima kon lungsit thwa mi a help diu a ki ta san sa di wei a hin ta san zo teng sumne en a aman diu a chaina teng nang victim a nahung panding ai he ji chun mi nu mi pa chule nunga golang mi hoi ho nakchi thai diu anga ye nai Nohoi now just scammers on sumlona aman khadu tisa a umin ai ba nangin ima chana ne het loading mi hoto ti boina igam sung enam sungwa khal khar gi ka ki boina zo aso do beb je hi aban kina hi blackmail scam skiti khat aum kenen hi chi a hi Facebook profile hi log ki bol thei a hi za hen safety aum domina hi ahin lim upload ki bol ho hi open a hita in scammer hon bailam ta capture a bol thei wa hi hi che ho ji a chu FBI lim upload loading tina hi po in upload the a hi ahin single photo ho wang a hi thei chana hi upload bol win aphan upload bol ding a hi jong le eloi khat be to kila home ding angai ne hi aji chu group photo chu single sanga save zo a hi se hilowa blackmail ball ji umlo hi isu masa ailawale apatna isei na wachan video call akon blackmail ki bol dan isei uvin chuti ma jon single photo ho jong naked aso wa blackmail a bol dan long in a sei uvin hichato chon thamkhat ga vet ka le hen in het thiam diu hinten abana hi investment and business scheme hi mi hoi
officer mel pu mi nu mi pa chule nunga go hlang ho lim chu aman cha ova officer dana ki se ova na to job kapi ding na hi ti ami alhep ji o hi sumne na aman ji o hi aban le business len ta bol dana ki se ova sum invest bol dinga mi azolova sumne na ane ji o hi heji chun e het chen sel mi ti lo social media kuima lim mo thot lo ding hi aji chu lima ko na scam tam pi ke bol the hi in hi chi ichi the ngai na hi aban kana hin malware infected image scams kiti khat hi chi ikichi the dio khat chu social media whatsapp hi hen instagram le facebook hi jong le lim kichi lo ahung ke thot kha a hi le namo download lo ding a hi aji chu hitabang lim kichi lo sunga chu scammer son thilgu aselu a hi ep hi na ngai tia na download kha hi le na phone a thilum zo si hian umlwa bona avet theidu a hi tan chule na phone a virus alut in antivirus apps ki download in tia link zauna message na hung ki thot kha a hi le direct in dustbin a le losing in download na bol kha a hi le ebiam sakhi thang o na ba ding hita chu nang le nang gen theina arwe nang a dinga ko khwal halu na bailam ta hung dinga hi hi chi a hin ichi the angai ne hi hi chi chung changa hin adia e het diu chu ki vending dan hi nyaw khat ichi theina diu hi ipi ham ta le het chit lo wa video call a mi to ki holo ding ai hi chi ki vena dinga apha pe ne abana khul chin lo wa link ki pi ho amo lu ti ho i bol lo diu abana apps tha hong ke sim ho khol chin la mo download loading UPI a hi lo la QR code link ki pi ho a payment mo bol loading a hi phone a sum hin thum ho thot pai jing loading phone tha a chom khat zo ding sum hin thum nu sum hin thum pa chu call bola confirm bol ma sat ding ai ava pen le ki ven na det pen chu password ho two step authentication setting a koi ding a hi na password ho two step authentication ana koi ya a hi le epite sai dingam scammer ho hiding a hin hi chi phat ting chole chan epite sai dingam hi chi password chu two step authentication na ko ya hi le scammer ho na ka nga alut go ting le ai jen gang ta message na hin thot ding ne kang login a ke bol ko tia na hin he sa ding a hi hi chi phat ting chole epiham nang bol a hilowa hile scammer ho hiding ahin gang sela na password chona hial loi chelding hichi kalwala kiven ding phapen chu fb instagram bank account google chule email password ho hial jing ding hi angai ne hi zo kiven ding anew khat aphapen ega se chu a hi in tula hi kalol ana in kayong thu ka se ti po in thu se ya le thamkha khat in dozi in anom the pon he chi a hen thu sei dan tham khat ong ke chi mo diu dan in ka he in ho jong in a khet thim ki diu hen tin hi ta banga kiven dan ai lawa hi ta banga scammer ho na to na chunga hi hoi ta ikiven diu hi adia hi chi a hi agim nei pen lawa ti zat om pen chu na bank ka nga sum hung ki go ding ai lawa le ani na a video sex video ho na hin to kha ding ti zat om ta hi na video ai la wale zat chom chan me hoi ta ta na hin thap ding na lung alu ja na ga hla alu kha ale hunung ti la facebook ai la wale internet source a na hin the thang ding sum nin thot lo wa hi le hi chi kha chi hi na lim ho ka the thang ding a hi ti a hi chan ga chun na lung thim no mo le wa na hin khon i ta bang ho na hin to kha ding a hin hi chi ja hi i chi the deu hi angai ma jing ne hi chi scammer ho na to na chung chonga chi thina diu chung chang adia oipu thanglam manlun independent freelance writer ama ji na ho to gi tho atun khai holim naw hi chan hin tin angai ho zo si pathenin phathei na bo taw han